Kembali pi baro syakatup Khubor Chungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong, beli Menteri Kampo Iyeng Keri ya ka ISBT Hamauyong, beli Menteri Kampo Iyeng ke Sorkar Pedeng Amit Shah ya ke Saudi Step Down Hospital, bat beli Amit Shah ya ka North Eastern Space Application Center Multi-Purpose Convention Center bat Exhibition Facility. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam benya. Menteri ki Kampo Iyeng Keri Amit Shah mentah ke sengi ulapli ki projek jang ke Meghalaya, hakani ke jingwan jengok ba ar sengi ke Meghalaya. Yau Amit Shah la sinran ru de ki kat tu kat ningut ki menteri sarkar kami ki bedai pet de jengok e ka than chate lam ni. Hakabede bat kani Amit Shah ulapli ke interstate bus terminus ke Meghalaya Mauyong. Haba ai jingkren haga jingpli yakni ke jaka penyeng kali Amit Shah ulaong baka sarkar pedeng ka don jingtmu ban penyes no ya baro kinong ba ka than chate lam ni leng ba ka jingya jong karel. Ulaong ru baka sarkar pedeng ka don ka jingkut jingmut ban penyes no ya baro kinong ba ka ni ka than leng ba ka jingya jong kilingsun la kumno hashwa jong usnem arjar arpulai hadu arjar apsau. Menteri ulaong ru baka ni ka jaka sange kali kan kentiu ya ka yo kokot jong kipai ba. मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी को बधाई देना चाहता हूं कि यह इंटरस्टेट बस टर्मिनस आज जो शुरू हो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट की रोड कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है, नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी का सेंटर। बृहद आसाम की शिलोंग राजधानी रही और हमेशा से एक महत्वपूर्ण जगह रही और जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 साल मना रहा होगा तब मेघालय भी अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा होगा। उसी वर्ष में ये शुरुआत होने जा रही है। 1970 में एक स्वायत्त प्रदेश के रूप में शुरुआत हुई और 72 में पूर्ण राज्य का स्टेटस मेघालय को बना। स्वाभाविक रूप से शिलोंग उसकी राजधानी बनी और शिलोंग राजधानी होने के बाद शिलोंग का सभी उत्तर पूर्व के बाकी 7 राज्यों से जुड़ना बहुत स्वाभाविक था और इसी से पूरे Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma ubalakren hagati kesngi ulai thu bakajing te yakni ke interstate bus terminus kalong da kajing bay pisa jong ka North Eastern Council hagajing lut ka bapalat ya ka South Prak lur tingka bat kajing kershan pisa nakaliang jong ka Sorkar Jylla shipho nakashispa bat nakaliang jong ka Sorkar Pedeng pat kalong kendai pho nakashispa कि हम ये ISBT का इनॉग्रेशन कर रहे हैं और NEC के चेयरमैन होने के नाते इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट कि अमित शाह जी के हाथ से इस ISBT का उद्घाटन हो। तो मुझे खुशी है कि आज ये इंटरस्टेट बस टर्मिनस जो NEC नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के फंडिंग से 48.31 करोड़ 90-10 शेयरिंग पैटर्न में इस ISBT का फंडिंग हुआ और आज इसे खत्म करके आज हमारे NEC के चेयरमैन के हाथों से हम इसे इनॉग्रेट करेंगे। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने आपको Menteri ki Kampo Iyeng Amit Shah mentah ke sengi ulapli ru ia ka North Eastern Space Application Center Multi-Purpose Convention Center bat Exhibition Facility Yam Kwan. Ia kini ke sengi lapin pho penping da ka jingeton lang jong kiwe ki Menteri Sarkar Pedeng ki he sarkar bat nong penyat jong ka North Eastern Space Application Center. Amit Shah ulali jengok ru ia ke exhibition ni ke jingpen I ke jing terekam jong ni ke center ling ba ke jing tho bat kidur beper. ISRO's full support to all northeastern regions in smooth execution of identified developmental projects in the superated.
Menteri Kampo yang jangka sorkar pedeng Amit Shah hadin bulayo banyuk kejat hakenong ba Shillong mentagasngi ulahir syekithan mau diang-diang ban beli ya ke COVID-19 step down hospital with pediatric intensive care unit batru ya ke 13 kiloliter liquid medical oxygen plant. Hakani kejing peli ya kini kejaka sumar nongpang ya ki bayo yu kenyang jingpang corona bat kham tamban ai kejing sumar ki bakham kerpang ya ki kena Lasenra ni Menteri da Menteri Rangba konrat ki sangma bat Menteri ketenat kakot kekia ba elhek bat ki Doktor Rangba jong ketenat kakot kekia. ये है हाँ कुछ 13 के लिए उधर कितनी है सर हाँ 2 ना 26 सर इसके 2 यूनिट हैं सर वो अपने एचएम साहब भी आ गए Bat dak itu ki khubor ngilapoi syakabukut tat hadu pengendesem biang kublai shibun.